مرغے پا گلا رخصت بود، سازے پا نلا رخصت بود، دوستے چمنا سستو شد، دنیا منی دلا رخصت بود. اثر کلمتی بابتا خیر من باز گپ و نجنا گپ مسالے جان شمارا وات جنتے ہیں کہ آئی ہوتی سیاسی ابتدا چے کجا کو تھا او اچھوں وات کا پتہ کونسلر بھی تھا یا کسانے مدتی تو کا اشیا چنچو جوہد کو تھا اور چنچو محنت کو تھا قوم واسطہ او قوم کار کو تگاں قوم کار ہم شمارا مدیمہ پیشداریں روڈانی کار بھی تگاں یا بجلی کار بھی تھا یا پائپ لائن کجام بھی کار بھی تھا اسٹیڈیم کار بھی تھا سجی کار ہم دیما کار انشاءاللہ دیما شمارا گپاں سالے جنتے. چیئرمین اظہر جان کلمتی وتی کسان عمرہ مزن کرداری واؤندہ آئیے ناگتیں بیرانی و نمیرانی نہ تہنا آئیے وتی جند لوگ نہ تانا پمارا نہ تانا پمیتگا بلکہ سجائیں تحصیل جیونی واسطہ ایک مزن نقصے و کمی آئیے کنڈ تدیرا پر نبی او آوتی کردارانی واہندہ ہمیں وعدہ کہ پانوانہ بلدیات الیکشن بیگتاں من بذات خود آئی اکا ہتاں کیا کونسلر بھی پد چیئرمین بھی آئی انچی کردار تاں مردماں وڑوڑیں گپ جا لاتے مردماں ہمیں وشت کے ازر سیاست نزانت ٹھیک ہیں آئیے سیاست نزانت بلے آئیے اسکول چھ میڈلار چھ آئیے درجہ دات آئیے سیاست نزانت آئیے پانوان واسطہ آپ پارت آئیے پے پارت آئیے لوگ آپ سر کو ٹھیک ہیں آئیے سیاست نزانت بلے آئیے ایک مدنی گراؤنڈ پانوان نوجوان دات دریگتیں اظہر جانا سیاست مزانتیں خدا یک دراجیں عمری بداتیں او پیر بیتیں اظہر جان کمی نہ تانا آئیے مرچی ماں محسوس کنگیں سجیں تحصیل جیونی محسوس کنگیں کلی اعتبارہ آپ با اخلاقی ورنائیہ آئیے اخلاق آئیے وشلسانی آئیے دیوان آئیے گپ آئیے مسکرہ انچن چیزاں کے سنگتاں ہمسائیگاں ملک مردماں دائمہ یاد بنت و اما ٹیمہ کی ماں پانوانا جمعہ نماز چالو کو جمعہ نمازہ چرند ماں اعلان کو مسجدہ کہ منا عیدگاہ زمین لوٹی پرسنلی اما بیگاہ منا پون کو گشتی کے عیدگاہ زمین دے گا من تیارہ منا زمین یست منی زمینہ بزیر و عیدگاہ جوڑ کا مرچی ماں عید وانگیں آئی اما صدقہ جاریہ داتگیں زمین سرا ماں عید روچا درکات نماز وانے دعا وانے میں بگند ثواب امیدہ اوشتاں ختم باں بلے آئیے داتگیں زمین تا استے آئی واسطہ ذکر کا. گل چارکا چیئرمین اظہر کلمتی صاحب 986 ما پانوان دل بند واجہ عیسائی لوگا ودی بھی تک چیئرمین اظہر کلمتی صاحب بھنگی جی وانک گزانک چوتی میں تک پانوان پرامری وانک جہاز دربر تک پگیشیں وانک یاترا دیں پر جیونی اشارہ داتگی 998 جیونی آئی سکولہ میٹرک پاس کرنے کا چپد چونکہ جیونی گیشیں وانک یاترا اثراتی نبے کے صوبہ چیئرمین اظہر کلمتی صاحب فراوٹ چکاس داتگت ایشیا چپد گڑا سیاسی گرچیلاں وار بھی تک چیئرمین اظہر کلمتی صاحب واسطہ سیاست آئے مشکلیں کاریں نبی تک پرچہ کے سیاست اظہر صاحب اچھا پہ تو پیرو کا گونے تو پیدا گئے چیئرمین اظہر کلمتی صاحب بن پیرو سمائل یک وعدے کونسلر بھی تک شیا چپد آئی پیرو بکر وعدہ علاقہ کونسلر بھی تک ہمیں وڑا وعد گزاں بھی تک حاجی یعقوبم یک دورے کونسلر بھی تک 2003 مشرف وعدہ ہولی بلدیاتی گچن کاریہ واحد بخش ناظم جیونی تحصیل ناظم جوڑ بھی تگت ہمیں دورانہ چیئرمین اظہر کلمتی صاحب علاقائی ممبر جوڑ بیت ایشیا چپد زکوٰۃ چیئرمین سیکریٹری جوڑ بیت وعدے کے 2008 واحد بخش ناظم بیران بیت گڑا اظہر کلمتی صاحب چیئرمین سیکریٹری اچھا استعفیٰ دا تو پدا میرا عمل کلمتی کو نزدیکی کتی گو حمل کلمتی پارٹی آوار بیت 2008 کے چین کاریہ حمل کلمتی تو بین بھی تو وادر ایم پی اے جوڑ بیت
गुशा के 2013 के चेनकारी अजहर कलमती साहबा हौली बरा होती इलाका तहा काउंसलर सिट्टा नाम पोरकोत ए वाद अजहर कलमती साहबा होती दे में मर्दम शरे मड़िया प्रोश दातन तो हौली रंदा होती इलाका तहा काउंसलर जोड़बित हमें में आना होती इलाका तहा बाजिन तरक्याती कारी खुद चुशके आपे मजन टाँकी पानवाना आरती और लोग आपे कनेक्शन हम सरकुती शेचे पानवान प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल दर्जा हार तो सरिकोत पानवान जनकानी स्कूल और क्रिकेट ग्राउंड लिंक रोड पक्का यूसी दफ्तर हम पानवाना आरती बेजा के कसाने वादिया पानवान मालिक वास्ता बाज शरें कारिकोत इशिया चपाद हनी गोडसरा 2020 के बल्दियाती गिचन कार्य हम तारिक दादरही में देम पदीमिया काउंसलरी वास्तव नाम दाती ये वादा हम होती दे में मर्दम प्रोश दाती और दूमी रंदा पदा काउंसलर जोड़बित वादे सहमा पद चेयरमैन आने गिचन कार्य बित गुड़ादर कलमती साहबा चेयरमैन ये वास्ता हम होती नाम पोरकोत एदा हम दे में मर्दम प्रोश दाती और सोबेन बित यूसी चेयरमैन जोड़बित तनी वाद चेयरमैन ये हल्प चेस नकुते गिते के जुमाए मुबारक शपा बिस्तो 4 जून 2020 सहा गाड़ी वाले आमाच भी तो मुदामी वास्ता कोड़े दुनिया यलदा थी होती बनु की जहाशोत दवाएं तरफ बेदरगाह के अदर कलमती साहबा बागे बैठता जागा बेदन तो आई पुष्पा सब्र आटी बेदन तामीन अंचशवात मात जिंदगतें आई कदर नजांत आ खुदावंदा वत दोस्त भी वो आइया कंचें मौत दात के आइए दर्जात खुदावंद गोरा बुलंदा आइया दो शहीदी खुदा नसीब को यक्के इश्क या मुसाफिर तहा अर्ची के च इमरोज़ा रुखसत भी आ शहीदें दूमी इश्क या गाड़िए एक्सीडेंटो वैल सबबा च जान शो आइए दो शहीदी दर्जा गोना यक्के मुसाफिरी दर्जा दूमी रोड एक्सीडेंट दर्जा ओ अमी शपा के आ चाहिए जाना रुखसत भी खुदा दोस्त भी आ शप दो वजह वशें शपिया यक वजह इशा के शब जुमा दूमी वजह इशा के ज़िल अज्जाए अशरए अमी दई शपांच यक शपिया व मारा उम्मीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ता एक कसान उम्रा मज़न किरद के आयउती मेतक वास्ता कौम वास्ता मुल्क वास्ता जान नदर को तो पेश को अल्लाह उती बारगाह कबूल को तगा आइए दर्जात बुलंदा माँ दुआ करें के पुष्पदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आइएगा सब्रो उपार बेदंत अमा राह के आइया गिचेंता खिदमत मेहनत जुद जोहद पवती मेतगा मुल्का मारे शुमारा दुरुस्ता हमारा राय रहोगे तौफीक बेदंत।